Živjo! Živjo! Danes ne. Živjo sem! Dobrodošli na prvi kuharski oddaji v kuhinji z Moniko. Danes vam bom pokazala, kako pripraviti puhaste kokosove palačinke z Nature's Finest izdelki, in sicer ovseni kosmiči, riževo mleko v prahu, kokosov sladkor, malo himalajske soli bomo potrebovali, potem kokosovo olje, agavin sirup, dali bomo tudi eno banano in 2 žlici kokosove kreme. Pa še 2 žlički pecilnega praška. Pa pejmo na delo. Najprej skupaj zmešamo suhe sestavine, in sicer ovseno moko, pecilni prašek, cimet, zmlet kokosov čips in himalajsko sol. Dodamo še mokre sestavine, in sicer mleko, agavin sirup, zmečkano banano, žličko kokosovega olja, vaniljev ekstrakt in kokosovo smetano. Vse skupaj dobro premešamo, da dobimo gladko zmes brez grudic. Potem pa segrejemo ponev na srednjem ognju, dodamo kokosovo olje in nato veliko jušno žlico mase. Ko opazimo, da se na površini začnejo pojavljati mehurčki, palačinko obrnemo in pečemo še dobre 3 minute. Ko so palačinke pripravljene, jih postrezite z željenimi dodatki. Lahko je kokosova smetana, paleo sneg in agavin sirup Nature's Finest. Pa dober tek! Evo, palačinke so ready. Zdaj pa treba samo še probati. Kako je pa to dobro!